Strangshalo Renukumar Debormani Noklau Klai Zakha IPFT Bodolni Kaisa Panda 6 family ni 29 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yafarai Borungna Lamjak Shogoina Harkha BSC Chairman Pradip Deborma Tei IPFT Central Committee ni AGS Bobes Deborma IPFT long live, long live, long live. And the IPFT Unity Alliance, nice. IPFT long live, long live, long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Ramutaya Kari IPFT final of Kabai Kubai Lamtogo, long live, long live, long live. Adisa long live, long live, long live. IPFT long live, Sitra live. Hai no hai Strangshalo te kaisa bodol Slaimani Patimung Strangshalo Khwai Champawar Amsaini Renukumar Debormani Noklau Klai Zakha IPFT bodol ni kaisa Panda 6 family ni 29 voters Romkha IPFT bodol ni Bana Yafarai Borungna Lamjak Shogoina Harkha BSC Chairman Pradip Deborma IPFT Central Committee ni AGS Bobes Deborma Tei IPFT ni Haste Ozama Rothindra Deborma Kaisa Sampahor area Taho Kusu Renukumar Noko ini di Brahmathani 6 family 25 voter 29 voter di Brahmatha PNP party yakawoi ini IPFT party no hamjakoi boro ini IPFT go jung borom dioi IPFT party go jung bongno borom dioi tisaina haka bongno Khoi Nishimi Biplop ni Kokthum Chini Khorang